Halo. Halo, dobar dan, ko je? Andrije iz Podgorica. Ajmo, Podgorica. To se radi poput, brate. Evo, radimo još malo, pa onda da polegamo je. Neka, samo vrijeme. A tu samo, da ti ispričam nešto. Ajde. Pao se timjenica motora, slomi se sav. Ko pade, ko je pao? Samo reci, ko je pao? Cetinjanin. Aha, dobro. Sav u gipsu i dolazi mu brat da ga posjeti. Pa što bi, brate, što si slomio? Kaže, doktor, imam prelom humerusa, prelom 3 rebra, pleuralni izliv, frakturu, klavikule, iščašenje kuka i hematomu potkoljenici. Radi mu, brate, ja ti to sve ne mogu zapamtit, no ću reći majci da si umro. A slušaj, ima još jedan, ne znam ti biti smiješno, ti kažem. Čekaj, ova dvojica se povrate, molim te samo, bit celi španac. A ja ne verujem, brate moj, ajmo. Piši vreme. Stao turista na semafor na Cetinje i čeka da se upali zeleno. U isti moment odjeknu sirene i za njega on se okrenu. A Cetinjanin dobači, ajde jedan vozi, to je za autoškolu. Ne, ipak ne onaj prvi je. Joj, kraljevski matori, ne znam, vidjet ćemo kako ćemo svima vama da nešto ćemo morati. Da vam uplatimo po letovanje, nešto. Čekaj, samo da slušamo, nema, dobro je to. Ništa, hvala ti puno, baš ti gospodin čovjek, vidimo se uskoro u Podgorici, sad će mi kod Borisa Jaška tamo.